میس مول مالس کر سودا گری وار وشمو گراک لگت پانس دی پاپری ست مے تاز اخلاص عالم قدسس اندر اشک ستی پوش من 6 بجے زٲیِتھ سہ باسیو اسہِ سُہ اکھ آفتاب یُس نہٕ لوٚسہِ زانٛہہ ییٚلہِ کہِ زن آفتاب لوسان تہِ چھُ صُبحس کھژان مگر یہِ چھُ سُہ اکھ ہستی یُس انشاء اللہ ہمیشہِ چمکن وٲلۍ روزِ کیازِ یِمن نِش چھُ سُہ معرفتٕکۍ تِم خزانہٕ ییٚمِچ اَسہِ ضروٗرت یکجہتی بہٕ وَنہٕ اکھ صوفی اعظم چھِ یکجہتی ہیٚچھناوان یکسان ہیٚچھناوان دپان ییٖتیاہ سٲنۍ تیوٗتاہ چھُ گاش یُس لول وول آسہِ یِمو بلو لول وول دنیا چھُ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ لاسٹ ووٚنوٕ تۄہہِ کہِ رجب احمد سلیٖم درٛاے منزلس وٲتِتھ سُلہِ منزلس واتُن گوٚو رجب احمد سلیٖم درٛاے سُلہِ نیرُن گوٚو جوٲنی منٛزٕے خۄدا سرُن کانٛہہ تہِ چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سُلے کرو جوٲنی منٛزٕے لۄکچارسٕے منٛزٕے کانٛہہ چیٖز لاگو کرُن انسان چھُ منزلس واتان عجب عملہ کر تہٕ آسہِ عرفن سۭتۍ سُہ عمل کر ییٚمہِ سۭتۍ بیٚین تہِ فٲیدٕ واتہِ چھُ وٕنکٮ۪ن چلان اشکہٕ سۭتۍ حرکت کٔر زٲوِ جارن در حدوٗد درٛاو با زارن یار کانٛہہ ہیچ بے نِشان کانٛہہ چھُ اظہارن در حدوٗد درٛاو با زارن یار واقعات کانٛہہ یاد رسالتُک درجہٕ مگر ییٚلہِ أسۍ وٕچھو لا الہ الا اللہ ییٚلہِ خدا تہٕ خۄداے سُنٛد رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم پننہِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ زٔنۍ راوان چھِ تیٚلہِ چھُ واتناوان اسہِ تتھ درجس یتھ درجس أسۍ عہد چھِ ونان یعنی ییٚتٮ۪تھ سُہ عہد تھپہِ منٛز یی مختلف اشعار یم درج چھِ کہِ رجب حامد اوس سُلہِ یم درٛاے منزلس وٲتی عجب عملہ کر ژٕ آسکھ عٲرفن سۭتۍ سُلہِ یم درٛاے منزلس وٲتی عجب عملہ کر ژٕ آسکھ عٲرفن سۭتی افسوس دنیا کٲنٛسہِ نالُک سمسار سۭتی پتو لاکن وٕچھتہٕ کم کم مزار وٲتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظریٖن محترم تُہۍ چھِو وٕچھان وایس آف صوفیزم تہٕ بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز بٹ سالہِ وۄمید چھم تُہۍ سٲری دوس ٲسِو خۄش تہٕ خۄشحال وارٕ وٲتۍ روٗزِو انشاء اللہ اللہ تعالیٰ تھٲینو صحت و سلامت بقیر عافیت پننٮ۪ن گرن منٛز تہٕ انشاء اللہ روٗزِو خۄشحٲلی سان ناظریٖن وٕنکیٚس چھِ أسۍ بالکل موجوٗد ضلعہٕ پُلوامہ کِس ستوٗرہ ترال علاقس منٛز تہٕ یُس علاقہٕ چھُ تحصیٖل ترالہٕ پٮ۪ٹھ تقریٖباً 13 کلوٗمیٹر دوٗر اکھ خوٗبصوٗرت علاقہٕ اور آز ییٚتہِ زن سٮ۪ٹھاہ شان و شوکت سان عقیدت و احترام سان تہٕ سٮ۪ٹھاہ رشہِ سان عرس مبارک رجب حامد صٲب رحمتہ اللہ علیہ مناونہٕ یِوان چھُ تہٕ یہِ عرس مبارک چھُ رجب حامد صٲب رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدِس یومِ وصالس پٮ۪ٹھ مناونہٕ یِوان یُس زن پرٛٮ۪تھ ؤرۍ رجب حامد صٲب انتظامیہ کمیٹی آرگنایز یعنی کہ انعقاد کران چھِ تۄہہِ پاوو ژےٚ زِ اتھ دۄہس پٮ۪ٹھ چھِ مختلف تقریٖباتن ہٕنٛدۍ انعقاد کرنہٕ یِوان ییٚتہِ زن کتھ کرو أسۍ یہِ عرس مبارک 2 اپریل 2026 بروزِ برٛٮ۪سوار مناونہٕ یِوان چھُ اور آز صبح دۄہ پٮ۪ٹھٕے ختمات الموضوٗمات درود و اذکارن ہُنٛد انعقاد سپدیو اور تمہِ باوجوٗد روٗد دۄہس تہِ محفلہِ سموہُک انعقاد کرنہٕ اور امہِ باوجوٗد اگر أسۍ کتھ کرو وادی کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ مشہوٗر و معروٗف فنکار یِمو زن رجب حامد صٲب رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدۍ اشعار پٔرِتھ عاشقن ہٕنٛدۍ دل شاد کٔرِکھ تہٕ اتھ محفلہِ سموہٕچ رنگت دِژٕکھ اور مزید کرو أسۍ کینٛژن ذمہٕ داران شخصس سۭتۍ کتھ کیٛاہ مقصد چھُ یہِ دۄہ مناونس منٛز اور کٕم ٲسۍ رجب حامد صٲب رحمتہ اللہ علیہ اور کیٛازِ چھُ یِہُنٛد ناو وِزِ وِزِ یِہنٛدۍ کلام کیٛازِ چھِ وِزِ وِزِ وادی کٔشیٖرِ اندر دہراونہٕ یِوان پٔکِو زانو آز یتھ ستوٗرہ ترال علاقس منٛز رجب حامد صٲب رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛز توٲریٖخ پٔکِو روٗزِو یتھ پروگرامس ناظریٖن اسہِ سۭتۍ چھُ وٕنکیٚس بالکل سُہ بات چیٖت کرنہٕ خٲطرٕ ندیم الطاف صٲب یِم نہٕ کُنہِ تہِ تعارفُک محتاج چھِ کینٛہہ یِمن نِش کرو کتھ باتھ کرنٕچ کوٗشش زانو آز ییٚمہِ عرس مُبارکُک کیٛاہ مُدا مقصد چھُ اور کتھ وجہس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ عرس مُبارک مناونہٕ السلام علیکم سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تۄہہِ نِش اوسُس زانُن آز یُس زن عرس مُبارک انعقاد سپدان چھُ اتھ مُتعلق کیٛاہ اطلاع چھِ یہِ کتھ مقصدس پٮ۪ٹھ چھُ مناونہٕ یِوان یُس أزیُک آز یہِ دۄہ چھِ أسۍ مناوان یہِ چھِ أسۍ بناوان ییٚمہِ رجب حامدِس ناوس پٮ۪ٹھ تہٕ ییٚمہِ دُنیا چھُ 2008 اوس اپریل 2 اپریل ییٚمہِ دۄہ رجب حامدو ییٚمہِ دُنیا بظٲہر نقل کوٚر تنہٕ پٮ۪ٹھ ووت اَسہِ یہِ دۄہ 2 اپریل یومِ وصال رجب حامد مناوان أسۍ کرو کتھ آز ییٚمہِ عرس مُبارکہِ مُتعلق کٕم تقریٖبات سپدے انعقاد صبحٲے چھِ أسۍ گۄڈٕنیُک ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تقریٖب چھِ شروٗع کران قرآن شریٖف چھُ یِوان گۄڈٕ پرنہٕ تلاوتِ کلام پاک امہِ پتہٕ گوٚو درود اذکار تمہِ پتہٕ گٔے کلمات تہٕ بیٚیہِ نعت و مناجات امہِ پتہٕ چھُ دۄہس یہِ محفل سما منعقد سپدان یُس تُہۍ وٕنکٮ۪ن پانہٕ تہِ چھِو وٕچھان یہِ چھُ دۄہس روزان بٔلکہِ راتس تہِ چھُ روزان یہِ محفل سما چالوٗ بالکل کتھ کرو أسۍ رجب حامد صٲب رحمتہ اللہ علیہ وادی کٔشیٖرِ اندر سُہ مشہوٗر تہٕ معروٗف ناو اتھ پٔتۍ کِنۍ کۄس چھِ سۄ دٔلیٖل سۄ کہانی کیٛاہ چھِ پٔتۍ کِنۍ اتھ پٲٹھۍ چھِ کٕہٕنۍ دٔلیٖل نہ چھِ اتھ کیٛاہ کہانی اتھ پٲٹھۍ چھِ بٔڑ اکھ دٔلیٖل سۄ گٔے أہنٛز محنت یۄس یِمو عملی طور تہِ تہٕ علمی طور تہِ ادبی طور تہِ محنت کٔر یعنی یِم أسۍ ونو یِم ٲسۍ اکھ فقیٖر اکھ تہِ صوٗفی فقیٖر یپٲرۍ ٲسۍ یِم اکھ گۄڈمات اکھ تہِ یۄس یِمو اتھ پننہِ موٚمٕرۍ محنت کٔر ادبن تہِ یہِ ہسا یہِ دیٖنی تہِ
دنیای تہ ہپٲرۍ یپٲرۍ سۄ محنت چھِ وٕنکٮ۪ن رنگس منٛز پھٔلِتھ. کرو أسۍ یتھ عرس مبارکس منٛز لُکن ہُنٛد کیٛاہ تعاوُن آو نظرِ؟ یِم اَسہِ پنٕنۍ مٔریٖد چھِ یا امہِ بغٲر تہِ چھِ سٲری چھِ وٕنکٮ۪ن بالکل لُکن ہٕنٛدِ تعاوُن سۭتی چھُ سٲلِم کینٛہہ سپدان. ییٚلہِ لُکن ہُنٛد تعاوُن چھُ تیٚلہِ چھِ یہِ محفل منعقد سپدان. تُہۍ چھِو وٕچھان کمِچ یہِ کوتاہ لُکن ہُنٛد چھُ أسۍ چھِ یِمن لُکن ہُنٛد تہِ شُکریہ ادا کران. باقٕے یِم چور یِمن چلو یور تشریٖف تِہُنٛد تہِ شُکریہ ادا کران. تُہُنٛد تہِ شُکریہ ادا کران تُہۍ أنوٕ یور تشریٖف. ونو أسۍ رجب حامد صٲبُن یہِ مشہوٗر قول کہِ رجب حامد سُلہِ یِم درٛاے منزلس وٲتی عجب عملہ کرتا آسکھ عٲرفن سۭتی. امیُک مطلب یژھو زانُن کیٛاہ پیغام چھُ کلام دیُن؟ یُس زن افسوس دُنیا چھُ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ لاسٹس ووٚنوٕ تۄہہِ کہِ رجب حامد سُلہِ یِم درٛاے منزلس وٲتۍ. سُلہِ منزلس واتُن گوٚو رجب حامد سُلہِ یِم درٛاے. سُلہِ نیرُن گوٚو جوٲنی منٛزٕے خۄدا سرُن. کانٛہہ تہِ چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سُلے کرو جوٲنی منٛزٕے لۄکچارسٕے منٛزٕے کانٛہہ چیٖز لاگو کرُن انسان چھُ منزلس واتان. عجب عملہ کرتہٕ آسکھ عٲرفن سۭتۍ. سُہ عمل کر ییٚمہِ سۭتۍ بیٚین تہِ فٲیدٕ واتہِ. اگر عمل پانسٕے یوت اَسہِ فٲیدٕ واتہِ. عجب عمل گٔے سُہ ییٚمِس بیٚیِس تہِ کٲنٛسہِ فٲیدٕ واتہِ. سُہ عجب عمل ییٚلہِ یِمو کوٚر تُہۍ چھِو وٕچھان وٕنکٮ۪ن کوتاہ جناب خاص طور یتھ ونو زندگی ہندس ہر کُنہِ پہلوس منٛز چھُ اکھ اُستاد آسُن ضروٗری اور صوفیت کِس عالمس منٛز یتھ زن مُرشد پاک ونان چھِ رجب حامد صٲبٕنۍ مُرشد کٲمل کٕم ٲسۍ یِمو زن یِژھ تربیت حٲصِل. یِمن ٲسۍ ترٛےٚ مُرشد. گۄڈٕنیُک اوس یِمن سعید میرخ شاہ کاشانی رحمتہ اللہ علیہ یُس زن 5 ؤرین یِمن مُرشد روٗد. تمہِ پتہٕ ہر وۄنۍ یِم چھِ روزان نِشاط شالمور. تمہِ پتہٕ ٲسۍ یِمن دوٚیِم مُرشد غفار صٲبٕنۍ میڈورا یِم زن میڈورا تال چھِ ٲسۍ روزان تہِ تتی چھِ دفن تہِ. تمہِ پتہٕ ییٚلہِ تِمو بظٲہرن ییٚمہِ دُنیا نقل کوٚر امہِ پتہٕ روٗدۍ یِمن لس خان فدا رحمتہ اللہ علیہ یِم زن اسلام آباد یِہُنٛد وٕنکٮ۪ن یہِ روزا شریف چھُ تِم روٗدۍ یِمن پتہٕ عمر بھر کے لیے. یِم زن ترٛیٚیِم مُرشد کٲمل ٲسۍ یِہنٛدۍ کتھ کرو أسۍ ییٚتٮ۪ن زن یِمو سُہ مُقامو یِمو زن حقیٖقتو سُہ مُقام حٲصِل کوٚرُکھ. تمہِ حسابہٕ ییٚلہِ زن یِمو ترٛیٚیِم مُرشد پاکٕچ سۄ بیعت حٲصِل کٔر تمہِ پتہٕ کیٛاہ اوس یِہُنٛد زندگی ہُنٛد وۄتھُن بیہنُک حساب کِتاب؟ بس یِمن اوس یِہوے صوفیتس یِمو کوٚر وُمبرِ أتھۍ صوفیتس خدمت علمی طور تہِ ادبی طور تہِ بس یِہوے صوفیت پھہلاونس منٛز. یِمو چھُنہٕ زندگی زیادٕ گُزٲرمٕژ نیبرٕ. أسۍ ونان اگر یِم 98 ؤری کٔر یِمو وٲنٛس. مےٚ چھُ باسان 8 ؤری آسن یِمو زندگی گُزٲرمٕژ پٔتِم 5-8 ؤری باقٕے گُزٲرۍ یِمو نیبرٕے. یِم ٲسۍ یِہوے یِہنٛز تعلیٖم ٲس یِمن ٲسۍ ساسن منٛز مُرشد ساسن منٛز ٲسۍ یِمن یِم ٲسۍ مٔریٖد. یِم ٲسۍ یِہوے یۄس یِمن یہِ کتھ ٲس یِہوے ٲسۍ یِم واوان. کیٛاہ تۄہہِ چھا تیُتھ کانٛہہ واقعات کانٛہہ یاد؟ اگر أسۍ وٕنکٮ۪ن ونو اتھ پٮ۪ٹھ چھُ پتہٕ واریاہ گژھان مۄخصرن ونو یِہوے واقعہ چھُ تُہۍ وٕچھِو لُکن ہٕنٛدِ غمٕچ ییٚتہِ چھُ یُتھ واقعہٕ چھُنہٕ کانٛہہ. اکھ یِتھِس دوٗر دراز علاقس منٛز ییٚتہِ زن تُہُنٛد یُن چھُ وٕنکٮ۪ن مُشکِل. تُہۍ وٕچھِو ساسہٕ بٔدۍ لُکھ یہِ چھُ بوٚڑ بار اکھ کرامت اکھ أکِس دوٗر دراز علاقس منٛز أکِس گامس منٛز ساسہٕ بٔدٮ۪ن لُکن ہُنٛد جمع گژھنٕچ چھُ بٔڑ کرامت. خاص طور پر کرو أسۍ شعر و شٲعری ہٕنٛز کتھ. یِم چھِ شعر و شٲعری سۭتۍ تہِ وابستہٕ روٗدمٕتۍ. یِمو زنہٕ مُختٔلِف تِم مشہوٗر کلام تہِ درٕج چھِ اور آز وادی ہٕنٛدٮ۪ن مُختٔلِف کوٗنن منٛز تِم گوٗنجان چھِ چاہے بچن ہٕنٛدٮ۪ن زبانہِ پٮ۪ٹھ یا بُزرگن ہٕنٛدٮ۪ن زبانہِ پٮ۪ٹھ. تُہُنٛد کانٛہہ خاص کلام یُس تُہنٛدِس دِلس زیٖنت بخشان چھُ؟ أہنٛد مشہوٗر افسوس دُنیا امہِ بغٲر چھُ یار میٲنِس موٗلہٕ مالس کٔر سوداگٲری وارٕ وٕچھمو گراکھ لٔگِتھ پانس دی باپٲری ژےٚ تہٕ مےٚ اوس تازٕ اخلاص عالمے قُدسس اندر ٲشکہٕ سۭتی پوشس منٛز چھے ؤلِتھ زٲویری. یہِ چھُ بوٚڑ غزل یہِ چھُ مےٚ یاد یہِ چھُ مےٚ سٮ۪ٹھاہ پسنٛد یہِ کلام پانس. بالکل خاص طور پر رجب حامد صٲب رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد ناو پنٕنۍ اولادن کمہِ حساب چھُ سُہ سمجھومُت؟ مےٚ چھُس مُرشد بٔڑِ بب تہِ اوس مےٚ تہٕ مُرشد تہِ بہٕ ونہٕ یی بس. اور امہِ باوجوٗد چھا باسان تۄہہِ رجب حامد صٲب ییٚمہِ ساتہٕ ہسا پردٕ کٔرِتھ تہِ کیٛاہ تۄہہِ باسے نہٕ تِہنٛز غٲر موجوٗدگی ہٕنٛز؟ بالکل یِمو چھُ مےٚ ووٚنمُت کہِ ییٚمہِ ساتہٕ بظٲہرن یِمو دُنیا منٛز نقل کوٚر دوٚپُکھ یہِ ژےٚ ضروٗرت پیٚیہِ بہٕ روزے ژےٚ سُہ عطا کران انشاء اللہ رحمان. اگر مےٚ وٕنکٮ۪ن تہِ کُنہِ چیٖزٕچ ضروٗرت چھِ پیٚوان یِم چھِ مےٚ تمہِ رہنمٲیی کران. بالکل کیٛاہ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز سپدنا یِم دۄہ نِقاد؟ انشاء اللہ یوٚتانۍ بہٕ زِندٕ چھُس یوٚتانۍ بہٕ چھُس پانہٕ زِندٕ بہٕ روزٕ یہِ کران. پتہٕ چھُ امہِ پتہٕ رۄب سُنٛد انشاء اللہ رحمان یہِ قیامتس تام روزِ بلکہِ ہُرِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ. بالکل اکھ ٲخری سوال عوامس تام کیٛاہ پیغام روزِ یہِ عرس مُبارک مد نظر؟ یہِ عرس مُبارک مقصدٕے چھُ یکسٲنی. یۄس یکسٲنیت چھِ اَسہِ لول چھُ خلوٗص چھُ یہِ گژھِ پھٲلُن. یکسٲنیت گژھِ پھٲلٕنۍ لول خلوٗص ادب یہِ گژھِ پھٲلُن دیٖنس سٲنِس گژھِ اللہ تعالیٰ. سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ناظریٖن محترم وٕنکیٚس لگاتار تۄہہِ ہاونٕچ کوٗشش کران ندیٖم الطاف صٲب یِم زن رجب حامد صٲب رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدۍ اولاد چھِ اور یِمو زنہٕ مُختٔلِف پیغام مُختٔلِف اطلاع ییٚمہِ عرس مُبارک حوالہٕ اور مزیٖد رجب حامد صٲب رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛز مختصرن توٲریٖخ بیان کرو. أسۍ کرو مزیٖد تہِ کینٛژن شخصن سۭتۍ کتھ کیٛاہ مُدا مقصد چھُ یہِ دۄہ مناونس منٛز اور کیٛاہ مُدا مقصد چھُ تِہُنٛد یتھ دۄہس پٮ۪ٹھ شرکت کرنُک. روٗزِو تُہۍ سٲنِس پروگرامس سۭتۍ. چھُ وٕنکیٚس مزیٖد کتھ باتھ کرنہٕ خٲطرٕ عابد فاروق صٲب یِم زن پٹن علاقہٕ پٮ۪ٹھ یتھ عرس مُبارکس منٛز وقتن فوقتن پنٕنۍ موجوٗدگی اظہار دِوان چھِ اور آز کرو یِمن نِش زانٕچ کوٗشش کیٛاہ مُدا مقصد چھُ یتھ زیارت شریٖفس پٮ۪ٹھ نہ کہِ ییٚمہِ دۄہ اور امہِ باوجوٗد
ہر وقت پنٕنۍ موجودگی ییٚتٮ۪تھ محسوٗس دِوان چھِ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تۄہہِ نِش یژھو زانُن کہِ کمہِ علاقہٕ پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ تعلق تھاوان اور کیٛاہ مُدا مقصد چھُ یتھ دۄہس پٮ۪ٹھ شرکت کرنُک سانہِ طرفہٕ گۄڈٕ تُہُنٛد شُکریہ تُہۍ آیِو ییٚتہِ تُہۍ چھِو سٲنۍ مہمان أسۍ چھِ تۄہہِ خوش آمدید کران حضرت أسۍ چھِ یور یِوان دراصل ٲسۍ یِم اَسہِ یِم بٕڈِبَبس مَرشِد تَمہِ پتہٕ مٲلِس تَمہِ پتہٕ مےٚ سُے چھُ جناب واسطہٕ یِم چھِ اَسہِ مَرشِد آز یتھ عرسہِ مُبارکس منٛز شرکت کرنُک کیٛاہ مقصد چھُ اور یتھ عرسہِ مُبارک کہِ حوالہٕ کیٛاہ اظہار روزِ یُس یہِ عُرُس چھُ دراصل اَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ یِم تہِ دوس چھِ آسان یِم چھِ سٲری جمع حظ گژھان اَمہِ کہِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ چھُ اَسہِ ہر أکِس دوستہٕ سُنٛد گۄڈٕنیتھٕے یِہُنٛد مُلاقات نصیٖب سپدان عُرُس ییٚلہِ وٕچھو عُرُس چھُ مطلب گوٚو کُنہِ چیٖز میلنس در حقیٖقت چھُ اَمہِ دۄہ یِہُنٛد بظٲہِر رۄخصت گوٚمُت حظ یہِ دۄہ روزو أسۍ اِنشاء اللہ ہمیشہٕ ہمیشہٕ خٲطرٕ رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد ناوس پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ اظہارات روزن اور کیٛاہ خیالات روزن یِہنٛدِ حالات زندگی حوالہٕ مطلب رجب حمید صٲب رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛز ییٚتہِ حالت زندگی ہٕنٛز کتھ کرو کٕم ٲسۍ رجب حمید صٲب مختصرن یژھو زانُن اور تۄہہِ رجب حمید صٲب کیٛاہ چھُ حمید محسوٗس صٲب باسیو اَسہِ سُہ اکھ آختاب یُس نہٕ لوسہِ زانٛہہ ییٚلہِ کہِ زن آختاب لوسان تہِ چھُ صبحس چھُ کھژان مگر یہِ چھُ سُہ اکھ ہستی یُس انشاء اللہ ہمیشہٕ چمکن وٲلۍ ٲسۍ کیازِ یِمن نِش چھُ سُہ معرفتٕکۍ تِم خزانہٕ ییٚمِچ اَسہِ ضروٗرت چھِ خصوٗصن تِمن یِم اَمِکۍ عاشق آسن یِم واقعی عاشق رسوٗل آسن صلی اللہ علیہ وسلم تِم سپدن ہمیشہٕ ہمیشہٕ تا قیامت فیضیاب اِہنٛدِ رحمتہٕ سۭتۍ بالکل چوٗنٛکہِ وننہٕ طور چھِ رجب حمید صٲب رحمتہ اللہ علیہ شعر و شٲعری سۭتۍ وابستہٕ روٗدمٕتۍ اور کانٛہہ شاعر چھا تِہُنٛد کانٛہہ یاد یُس تُہنٛدِس دِلس اکھ الگ زندگی چھُ وٕنکیٚن چلان عشقہٕ سۭتۍ حرکت کٔر زٲوِجارن در حدوٗد درٛاوا زارن یار گاہیچ بے نِشان کانٛہہ چھُ اظہارن در حدوٗد درٛاوا زارن یار ییٚلہِ أسۍ وٕچھو یہِ چھُ باسان شعر مگر ییٚلہِ أسۍ حقیٖقت وٕچھو أسۍ چھِ پران لا الہ الا اللہ یُتُے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُہ چھُ پتہٕ رسالتُک درجہِ مگر ییٚلہِ أسۍ وٕچھو لا الہ الا اللہ ییٚلہِ خۄدا تہٕ خۄداے سُنٛد رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم پننہِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ زٲنِراوان چھِ تیٚلہِ چھُ واتناوان اسہِ تتھ درجس یتھ درجس أسۍ عہد چھِ ونان یعنی ییٚتٮ۪تھ سُہ عہد تھپہِ منٛز یی نہٕ کینٛہہ وٕچھنس منٛز یی نہٕ کینٛہہ پوچر یی نہٕ کینٛہہ یعنی خۄدایس اگر أسۍ ونو شکل کۄس چھس نہٕ کانٛہہ خۄداے رٹو نا مچھِ منٛز یی نہٕ کینٛہہ سُہ چھُ زٲوِجار گژھان سُے تمی عشقن کٔر حرکت آو یتھ کایناتس پھٔلِتھ چھِ حظ ٹھیٖک تہٕ لا الہ الا اللہ ییٚلہِ أسۍ زانو تہٕ یی چھُ رجب حمید صٲب رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛز کتھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کرو اور تمہِ ساتہٕ کتہِ سپدیو یہِ نوٗر اظہار اور یہِ کمہِ سۭتۍ سپدیو اظہار مطلب کیٛاہ نہٕ یعنی کہ ییٚمہِ ساتہٕ زن رجب حمید صٲب رحمتہ اللہ علیہ اکھ عام شخصیت آسنہٕ باوجوٗد تمہِ پتن ییٚمہِ ساتہٕ زن اتھ کھوجس منٛز لٔگۍ کہِ یہِ نوٗر پرٛزناونس منٛز اور یہِ کِتھ کٔنۍ سپدیو اظہار بوٗزِو محنت چھِ صحیح مگر سُے اَژِ یتھ تورٕ بَرٕ منٛز ژَنٲیِتھ یہِ وَنان جِنابِ شمس صٲب ہر کانٛہہ چھِ محنت کران مگر یِم چھِ تِم کینٛہہ ہستی آسان یِمن خۄداے تورے چھُ آسان پَژان محنتہٕ سۭتۍ تہٕ عٲجزی یِم چھِ اَمچہِ زٕ وَتہٕ محنت تہٕ تَمہِ پتہٕ عٲجزی تَمہِ پتہٕ چھُ حقیٖقت خۄداے سُنٛد فضلہٕ کرم یِمن چھُ در حقیٖقت اورے آسان خۄداے سُنٛد فضلہٕ کرم تہٕ یِم چھِ کامیاب روزان پننِس مقصدس شروعاتُک شرط کانٛہہ سانٮ۪ن ناظریٖنن تانۍ رجب حمید صٲب رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛز یہِ شخصیت مدِ نظر تھٲوِتھ کانٛہہ شرط یہِ نوٗر پرٛزناونس منٛز بس پنٕنۍ یہِ خۄددٲری مٹاوٕنۍ باہدی چھس کۄس تانۍ یہِ مٹاوُن خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ خودی چھِ اتھ منٛز خاص چیٖز حظ انسان گژھِ پنُن پان ہمیشہٕ لژھِ منٛز ترٛاوُن بہٕ چھُس نہٕ کٕہٕنۍ بس ندامت چھِ سٲرٕے پتہٕ یہِ زانٕنۍ خودی خۄدا تہٕ رسوٗل ییٚلہِ زٲنراوان چھِ تیٚلہِ چھِ یہِ آسان تیٚلہِ چھِ ٹٮ۪نٛگہِ تیٚلہِ واتان وۄنۍ اگر نہٕ سُہ زٲنرایہِ تیٚلہِ چھِ کُرُس آسان کتھ شُکریہ عابد صٲب دِل صٲب شُکریہ انشاء اللہ خۄدایس نبی سٕنٛدِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ انشاء اللہ آباد روٗزِو تُہنٛدِ برکت أسۍ تہِ انشاء اللہ آیندٕ تہِ کرو مُلاقات وٕنکیٚس وادی کٔشیٖر ہٕنٛدۍ کینٛہہ مانا جانا فنکار
तुम स्क्रीन पे नजर गसान और यम करें की कत बात करने की कोशिश करो यमन सन अख यूनियन चलावान रेशवर गुलकार सोसाइटी और अमे बावजूद क्या बहनी यम जन और यम जन इन कोशिश यी कि वादी कशीर मज यस मौसीकी चपस चपस तक वातान कोशिश रोजान और आज यम यथ दोहस पे शिरकत करने की कोशिश करान यमन से करो कत बात करने की कोशिश क्या मकसद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मंजूर साहब तुम सदा शुक्रिया तनी जो जान आज यथ उर्स मुबारक में शिरकत करते खासकर तुहंद मीडिया सोन मुदात मतलब रेशवर गुलकार सिटी उबरे अम मूजूब तुम पता रहम सब सोपुर सुन दो मनो 2017 मज ये रेशवर गुलकार सिटी यम प्रेसिडेंट पान मंजूर अहमद डार नोपुई चेयरमैन फारूक अहमद सोपुरी वाइस चेयरमैन रशीद सिंहपुरी रहम सब सोपुर सुन दो मनो 2017 मज रजब सब हामिद दो मनाना यमो परस दावत बोलोमस योर तय रेशवर गुलकार सिटी मुदात मतलब यह अरे कुन जाए का गुमनाम शहर योत गुलकार वातान कि रेशवर गुलकार सिटी वातान तथ जाए और नाव रोशन करान जिंद थावान तो वह नाव इंशाल्लाह रोशन वो गो रेशवर गुलकार सिटी अत कदम कदम पेश सोफियत रोज गई जिंद बिल्कुल खास जिमन सवाल मे ये पजाव कर मगर फिर भी लकन हंद यह शक दूर करने खतर जरूरी पृन पज अत मज रोजन तुहद ख्यालात इजहार जरूर बह कर उम्मीद कि यो तह जान कि आज यम जन मुख्तलिफ कमेटी के नाव से तश्कील चाहे फनकार या कह कमेटी वाबस्त क्या अमुक मकसद यकजहतियत कि अमुक मकसद अलग अलग यह यकजहती बह सोफियत सोफी अजम यकजहती हेचनान यकसान हेचनान दपा ईत्या सन तूता गाश लोल वोल आमो बुलो लोल वोल गुलकार सिटी रेशवर गुलकार सिटी चाहे पत कितन दावत कमन दावत लोल वोल सह हेक बत यह यकसान कथा अत मे कंट्रोवर्सी चलान की आई बुलान योर रेशवर गुलकार सिटी हर कह कर खदमत क्या हिसाब किताब रू तुहद यथ स्टेजस पे प्रेजेंट करने रजब अहमद सबन कलाम क्या नजर गसान कलाम इंशाल्लाह तुम वो पान कत लुक सानो गुलकारो गो अकिस पे तालिया गसान इगेन ब्याक यूत रजब अहमद सबन कलाम पोर्मुत अम सत वत कलाम मतलब तुम वो फेवरेट कलाम रजब सब अहमद सबन अफसोस दुनिया कस लोब संसार सती पतो लाकन वुश्त को मजार वती इसी कलाम यम लुकन हंद दिलन यह खास प्रोग्राम और मुबारक रजब अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह जन मनावन आव जिला पुलवामा के सुतुरा त्राल इलाकस में जन तहसील त्राल पे तकरीबन 2 किलोमीटर दूर खूबसूरत वाक़ा रजब अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह नाव जान आज जन उर्स मुबारक मनावन आव यह उर्स मुबारक रजब अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह संदिस यौम विसालस पे प्रत वरी लोल सान शोक सान अकीदत एहतराम सान मनावन और यथ उर्स मुबारकस मज लकन हुन सेठा गमी जबीर नजरे गसान तो पाओ चत रजब अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह सज पैदाइश 1902 ईस्वी में सपदमुत और तमे पतन 2008 में 2 अप्रैल 2008 मज रजब अहमद साहब ये दुनिया पर्द फरमोमुत तो सह दह याद थवित यह यौम वसाल तुहद प्रत वरी अकीदत एहतराम सान लोल सान मनावन चूँकि कत करो रजब अहमद साहब अकि तरफ अख शायरी मिजाज शख्सियत जान मगर बे तरफ बुजुर्गी सा मिसाल सान वादी कशीर अंदर जान यमो जन शायरी हंद तम बंद दर्ज करमित और आज सान जवानन हंदन दिलन मज तम बंद सठा जोश व जज्ब इख्तियार करान यमो मज मुख्तलिफ अशार यम दर्ज कि रजब अहमद सुलियम द्राय मंजिलस वती अजब अमला कर आसक अर्फन सती और मजीद या दोहस पे मुख्तलिफ जिलन पे अकीदत मंदान शिरकत करने खतर नजर गई मुख्तलिफ तकरीबात मुख्तलिफ अकीदत मंदान और मुख्तलिफ तकरीबात सपदे यथ दोहस पे इनकाद कत करो खतमातुल मौजूमात दोई दोहस यथ मज जन वादी कशीर मशहूर व मौरूफ फनकार यमो जन रजब अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह संद अशार बयान कर आशिकन हंद दिल शाद कर अथ महफिल समझ रंगत दिन आय कुलस पे करो कत यह उर्स मुबारक तमाम नाजरीन तमाम ज़ायरीन तमाम अकीदत मंदान यकसनियत मिलचार माय मोहब्बत तो मिलचारुक सबक दिवान और यह पैगाम वाइस ऑफ सूफीज़म टीम तरफ थे और यह कोशिश हमेशा तह ताम इन प्रोग्रामन मज वातन कोशिश रोजान रूजू मजीद जानकारी खतर जुड़ित रूजू पान वो माय मोहब्बत बगरान और अखरस पे करो अफसोस दुनिया कृष्णा लुक संसार सती पतो लाकन वुश्त कम कम मजार वती रूजू मजीद जानकारी खतर जुड़ित गस मुलाकात बेस अकिस खास शुमार से दी इजाजत अस्सलाम वालेकुम और अच्छे प्रोग्राम वात ज्यादा से ज्यादा लकन तान और इन प्रोग्राम के हवाले कमेंट सेक्शन में करो पन राय जरूर दर्ज और मे थो पन दुआन मज याद दी इजाजत अस्सलाम वालेकुम।